хорошего вечера, приятного просмотра. Өмірге ой аңсап туып ай асық өскен ау дүниеге адам қонақ шіркін-ай түнде күш Dünyayı tozamış ki
kanay tane kuş ki Қоңыр даланың қоңырыны болған халық әні 25. Қазақ киносының атасы Шәкен Аймановпен бірге ән салған дәстүрлі әнші Айгүл Қосанова. Ғалымжан, өмірге аңсап туып асыға өткен деген сөздердің сағыныш сезімінің күшіне арналған сезінесің ғой. Иә, сағыныштың өзі адамға, өмірге, өнерге деген махаббат. Міне, 2 жылдық үзілістен кейін Еуразия халықаралық кинофестивалі көрерменмен қайта қауышты. Олай болса, салтанатты кешті бастауға рұқсат етіңіздер. Армысыздар, ханымдар мен мырзалар! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Мақсаты батыс пен шығыс мәдениетін бір арнаға түйістіру болған 16-шы Еуразия халықаралық кинофестивалінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер! Сіздермен бірге Санжар Мәди және Ғалымжан Кеңшілік. Айнур Ильясова, Амината Айша Уэдраго. Көрерменнің жүрегіне жол тапқан киноның әр қанатты сөзі, әуені, өнер тарихында таңбаланып қалады. Киноның құдіреті де осы ғой. Все верно, Галамжан. Но кино это не только магия, но и, мне кажется, совершенно иное. Это могущественное в мире средство коммуникации. Я, ендеше кинофестивальге бата алу үшін сахна төріне Еуразия кинофестивалінің президенті Ардақ Әмірқұлов мырзаны және кинофестивальдің бағдарламалар жөніндегі басшысы Гүлнар Әбікеева ханымды шақырамыз. Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, дамы и господа. Коллеги, позвольте выразить вам большую благодарность за ваше присутствие. Я здесь заготовил речь. Ну, думаю, буду говорить своими словами. Я заготовил, чтобы не сболтнуть что-нибудь лишнее. Ну, написал, потому что я только что со съемочной площадки. Там с литературной речью большой дефицит, поэтому, все-таки рискну, буду говорить своими словами. Во-первых, я бы хотел выразить большую благодарность всем тем, кто откликнулся на наш зов и приехал и присутствует на этом фестивале. Это, конечно, члены жюри, которым пришлось преодолевать большое расстояние, чтобы доехать до нас в это зимнее время. И самое главное, что они все это время будут сидеть в темном зале и выносить не очень простые решения. Кому-то это понравится, а кому-то это нет. Поэтому я им не завидую, но в то же время я им очень благодарен. Также прошу вас принять мою благодарность тем моим коллегам, которые предоставили свои проекты, свои фильмы на конкурс нашего фестиваля. Их очень много. Как вы, наверное, уже знаете, что у нас 15 фильмов в программе международного конкурса и 15 фильмов казахстанского конкурса. Их достаточно много. Они, наверное, сейчас рядом с вами, наверное, далеко друг от друга сидят. Но вот им предстоит показать вам свои фильмы на ваш суд и на суд того жюри, о котором я уже говорил. Также я хотел бы выразить благодарность Министерству культуры
и организаторам этого фестиваля. Вы понимаете, да, это очень большая работа. И говоря о нашем нынешнем фестивале, 16-й по счету, международный кинофестиваль «Евразия», который, несмотря ни на что, вот он ожил, можно сказать, и начинает свою работу. 2 года его не было. По понятным и по уважительным причинам. Вы все знаете, 2 года это пандемия. Не только фестивали, но и все кинотеатры какое-то время были закрыты. Некоторые кинотеатры вообще, мне кажется, закрылись вообще. Поэтому я хотел бы, чтобы наш этот фестиваль небольшой, в таком не очень большом регионе развивался и был достаточно большим, чтобы такой зал, как этот на открытии, нам бы показался бы маленьким. Вот сейчас Гуля скажет свой пич, а потом мы продолжим. Я буду очень краткой. Я хочу сказать только одну вещь, что все эти годы казахстанская программа в нашем фестивале была представлена под разным названием «Динамично развивающееся казахское кино». И мне коллеги говорили, что такое развивающееся? Мы поменяли, мы сделали динамичное казахское кино. И в этом году, наконец-то, мы сделали следующий и самый главный шаг. Мы сделали конкурс национального кино. Бәрекелді. И теперь мы можем объявить о том, что 16-й международный кинофестиваль «Евразия» объявляется открытым. Қошемет, достар! Лебіздеріңізге мың алғыс. Шынымен де араға 2 жыл салып өткен фестиваль мінеки бүгін ашылды. Санжар, сені білмеймін, мен өз басым өте қатты толқып тұрмын. Сейчас узнаем. Я. Азия мен Еуропа арасын жалғаған халықаралық кинофестиваль биыл келесі негізгі байқау бағдарламасын қамтиды. Халықаралық және ұлттық. Халықаралық байқауда 15 фильм бағын санаса, ұлттық байқауда 15 фильм отандық туынды бәсекеге шығады. Международный конкурс, национальный конкурс, информационный блок Work in Progress и внеконкурсная программа короткометражных фильмов «Открытие новых имен». А сейчас настало время озвучить номинации по международной конкурсной программе. Сонымен, халықаралық байқауда фильмдер келесі номинациялар бойынша сайысқа түседі. Үздік фильм. The Best Film, Үздік режиссерлік жұмыс. The Best Director, Қазылар алқасының арнайы сыйлығы. Special Jury Prize Award, Үздік ер адам рөлі. The Best Actor, Және үздік әйел адам рөлі. The Best Actress. Давайте поаплодируем здесь. Қошемет, әрине. На международную номинацию представлены картины из разных стран Европы, Азии и Центральной Азии. Дамы и господа, внимание на экран. Здесь представлены все 15 фестивальных картин. Che buono con la perizia, Sam Kalash. La brama di perfezionarmi col maestro Pescetti. Я верю тебе! Еще громче! Я верю тебе! Қайда білейін. Түнімен түсіме кіріп шықты. Твої гроші то не зробить з того ліпшого тата.看什么好书呢？里面主要讲的也
сына бессильна. Неужели ничего нельзя сделать? Қошеметтеріңіз барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ханымдар мен мырзалар, халықаралық байқауда төрелік ететін әділқазы мүшелерін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Jury members, film director, scriptwriter and producer Ernest Abdijapparov, Republic of Kyrgyzstan. Қошеметтеріңіз сценарист, кинорежиссер және продюсер Сергей Дворцевой, Қазақстан. Қошеметтеріңіз Сергей мырза, бүгін бізбен бірге. Film director, scriptwriter and producer Rusudan Glurdzhidze, Georgia. Сценарист, режиссер, актер Талғат Теменов, Қазақстан. Председатель жюри, режиссер, сценарист и продюсер Али Хамраев, Узбекистан. Легенда советского и узбекского кино. Приветственное слово предоставляется председателю жюри Али Хамраеву. Али мырза, қош келдіңіз. Кеңес, өзбек киносының аңызына бір қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қонақ жайлығымызды танытайық. Добрый вечер, дорогие друзья. Ассаламу алейкум, азиз достар, бродарлар. Саламат болилар. Мана бүгін байрам келді Қазақстан ерлерге. Сегодня пришел праздник на земле Казахстана. Мировое кино приехало к вам в гости. И я думаю, что велик тот народ, кто в трудное время может принимать радушно другие народы. И вы знаете, Евразийский фестиваль живет. Это самое главное. Мы скучали по кинофестивалю Евразии. 16-й фестиваль. Да здравствует Евразийский фестиваль. Успеха ему и успеха Казахстану. Ура! Көп рахмет аға. Жылы лебізіңізге алғыс білдіреміз. Спасибо большое. Расымен де үлкен мереке ғой, тағда құтты болсын дегіміз келеді. Кино тұнып тұрған поэтика ғой. Ендеше аймен сырласқан дала не кезек берейік. Okay, right now, ladies and gentlemen, we would like you to welcome Irie and Step Sons Band singing Желсіз түнде жарықай by Abay. Желсіз түнде жарығай, сәулесі судар ірілдеп, ауыл таң шана терең сай, тасыған өзен көрілдеп, ауыл таң шана терең
Не деген ғажап орындау Айри және The Step Songs тобы. Қошеметтеріңізге амаңыздар, қымбатты меймандар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ұлт табиғатын өнер тілінде суреттейтін киногерлерді ұлықтау биылғы фестивальдің басты ерекшелігі. Да, Галымжан, изюминкой 16-го международного кинофестиваля «Евразия» станет национальный конкурс. Ендеше, құрметті ханымдар мен мырзалар, 16-шы Еуразия халықаралық кинофестивалінде ұлттық байқау бағдарламасы бойынша бәсекеге түсетін номинациялар. For the national competition program, Үздік фильм, the best film, үздік режиссерлік жұмыс, the best director, Қазылар алқасының арнайы сыйлығы, special jury prize award, үздік ер адам рөлі, the best actor, үздік әйел адам рөлі. and the best actress. Дамы и господа, внимание на экран. Здесь представлены все 15 фестивальных картин национальной номинации. Не шаруамен жесін деген ғой? Жұмыстармен фильм түсірейін деп. Ответь на один вопрос. Почему ты нравишься девушке? Халықтың сүйіспеншілігі. У меня к вам есть одно предложение, от которого вам нельзя отказываться. Отсюда. Я не позволю даже родственникам. Ана заманға басым сия ма деп ойламайды. Кредитін жаба алмай өліп жатқан жоқ па? Максат Куанышбаев, талантливый лыжник, лишился ноги. Вашего мальчика надо вытаскивать. Выпей и стань сильным мужчиной. Она уедет скоро. Хотели побыть вместе. Ну ты понимаешь. Жасыл кілем өрнек деген, туған жерге дариға жер жетпеген. Маған 2 миллион керек. Курьер болып істеймін. Заходи, брат, мы тебя заждались. Ты не сделал. Қосыл болғанына біз кінәліміз бе? Қайтып кірер есігіңді қатты жаппа, Мұқағали! Я не стою у тебя на учете. Біз қазақпыз ғой, ырымшыл халықпыз. Друзья, я искренне горжусь нашим кино. Давайте еще раз бурные аплодисменты всем участникам. Вы уже все победили. Друзья, а оценивать работы по национальной конкурсной программе будут оценивать профессионалы. Профессионалы, да, все правильно сказал. Думал, что ошибся. Из дальнего и ближнего зарубежья, да. Дамы и господа, представляем вашему вниманию членов жюри. Режиссер, сценарист Ханна Махмалбаф, Иран. Scriptwriter, director, producer Sano Shinju, Japan. Сценарист, режиссер Милко Лазарев, Болгария. Film expert Oleg Boretsky, Kazakhstan. Әділ қазылар алқасының төрайымы, сценарист, кинорежиссер Лайла Поколниня, Латвия. Welcome speech will be given by Mrs. Laila Pakalnini. Please, on this stage.
Салам. Я только что приехала, я только посмотрела несколько фильмов, но у меня такое чувство, что у вас очень красивый язык и очень хорошее кино. Я бы хотела сказать эту речь на казахском, но пока я выучила только 2 слова. Один я уже сказала, и потом еще есть рахмет. Сізге рахмет. Спасибо вам большое. Одной из важных составляющих международного фестиваля «Евразия» — это бизнес-компонент фестиваля. Такой площадкой является бизнес-программа Work in Progress, которая дает возможность журналистам, продюсерам и гостям фестиваля познакомиться с проектами казахстанских фильмов, которые находятся в данный момент в стадии продакшена. Кинолемдегі маркетингті көздеген Netpack халықаралық желісі Азия киносын әлемге танытуды мақсат тұтады. Биылғы халықаралық Еуразия кинофестивалінде додаға түсетін фильмдерге Netpack қазылар алқасында өз бағасын береді. Ендеше биылғы фестивальде киносыншы журналистерден құрылған Netpack қазылар алқасының құрамымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Режиссер, киносыншы Тәжікстан мен Netpack кинематографистер одағының мүшесі Шарафат Аробова, Тәжікстан. Қошеметтеріңіз. Film historian Султан Усувалиев, Кыргызстан. Султан мырза, арамызда қош келдіңіз. Қазылар алқасының төрайымы, киносыншы, журналист Нада Асхарегион, Франция. Члены жюри Netpack больше всех посмотрят фестивальные фильмы, а это 15 фильмов из национального конкурса и 2 казахстанские картины, представленные в международном конкурсе. And right now I would like to invite to the stage Miss Nada Asхарегион, please. Нада ханым, төрлетіңіз, қош келдіңіз Қазақстанға. Қонақжайлығымызды көрсетейік, құрметті меймандар. Сөз кезегі өзіңізде. Hello, I am surprised because I was not prepared to this. So salam. And I'm very happy to be here in Kazakhstan for the first time. I hope to enjoy it, and I will, I think. Thank you very much. Thank you very much for you. Thank you. Нада ханым, алғыс білдіреміз. Расыменде қазылар алқасының құрамы нағыз кәсіби мамандардан, кино майталмандардан құралған. Ал біз кезекті көпшілікке талантымен танылған өнер иесіне береміз. Сахнада Мәди Сыздықов, сенсіз. Сенемін келеріне бір бақыт, күтсүй қоғыстасы баз бақыт. Тек мені сен сеніммен құтқара аламын. Бірге жүрсек азара қалаңдаймын, бірге болсақ уайымға қамалмаймын. Тек мені сен сеніммен емдей аламын. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жаны жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері, саябағы, сән бейнелері, сенсіз сүйкім
сүйкімсіз сыр көрінеді. Сенемін келеріне бір бақыт, күн батса бүгін ертең таң атып, бір келеді кетеді бәрі өтпелі. Бірге жүрсек жақсыға елеңдеймін, бірге жүрсек жаманда елемеймін. Мен сен барда ешкімге өкпелемеймін. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жаны жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері саябағы сән бейнелері, сенсіз сүйкімсіз сыр көрінеді. Сондықтан көп сөз артық, ойлана келсем толқып. Дәл осы сәттегі бой, біз күтіп жүрген бақыт. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жаны жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері саябағы сән бейнелері, сенсіз сүйкімсіз сыр көрінеді. Мади Сыздыров. Друзья, я ни на что не намекаю, но Мади в кино, Мади в исполнении. Талантливые ребята, не так ли? Давайте еще раз аплодисменты. Организаторы выражают благодарность партнерам 16-го международного кинофестиваля «Евразия». Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Шакен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы. Киношкола «Алма-Ю». Медиа және кино мектебі. Кинопарк «Форум». Казах Синема. Отель Holiday Inn Express. Мактуб. Давайте еще раз поаплодируем всем партнерам. Они этого заслуживают. Международный кинофестиваль «Евразия» в этом году, помимо основной программы, номинирует 3 спецпремии. Біріншісі, қазақ киносының дамуына қосқан үлесі үшін жүлдесі. Вторая номинация за вклад в развитие кино Центральной Азии. А третья номинация премия «Нетпак» будет объявлена в конце кинофестиваля. А сегодня на открытии праздника кино мы будем рады объявить имена 2 номинантов в этой категории. Я, арнайы жүлдені табыстау үшін сахна төріне ұлттық киноны мемлекеттік қолдау орталығының басқарма төрағасы Есешан Қосыбаев мырзаны шақырамыз. Әрине қошеметтеріңізбен. Итак, обладатель номинации за вклад в развитие кино Центральной Азии. Сценарист, режиссер Али Хамраев. Ваши бурные аплодисменты. Қошемет достар. Өнер арқылы Орталық Азияны бар әлемге паш еткен аңыз адам Али Хамраев. Қошемет! Уважаемые друзья, так волнительно и красиво. Все, что создавалось в 98 году, вот сейчас все как-то по-доброму возвращается. И то, что очень тепло наш абсолютно выдающийся мастер сказал, Евразия вернулась в Алмату. И ровно в 98 году я стоял на сцене и вручал приз великому Малику Каюмову. Но сейчас как-то, видимо, так получилось, что мне опять выпал этот джекпот. И я
С большим удовольствием вручаю эту награду выдающемуся режиссеру Алике, тем более, что все эти годы он не прерывал связь и очень тепло всегда отзывается о том, как развивается наш казахский кинематограф. Сегодня я просто всех прошу сказать огромное спасибо нашей стране, что мы не утеряли вообще возможность снимать кино, особенно нашей молодежи. Вот я хочу, очень рад. В этом году у нас урожайный год, 62 проекта, в прошлом году 41. Ну, тәубе демейміз, шүкіршілік. Вот енді бүгін мына үлкен ағамыз келді Ташкенттен, біз бәріміз қуанып отырмыз. Үлкен дәрежеге жеткен адам өз елінде, әсіресе мына орталық Азияда белгілі өте бір танымал режиссер Али Хамраевқа бүгін мына үлкен приз. С большим удовольствием вручаю вам, Алике, низкий поклон. Вот эта уникальная статуэтка, она уйдет сегодня эти дни в Ташкент, поэтому она будет украшать замечательный теплый дом Али Хамраева. Давайте его поздравим, скажем, большое счастье, что он сегодня у нас в гостях. Мы от всей души поздравляем вас. Прошу вас. Рахмат, дослар. Мен juda xursandman. Спасибо, дорогие друзья. Я очень рад, и я очень тронут. Для меня это абсолютно неожиданно. Шел так мимо Казахстана, сделал вклад в кино, и вот казахстанские братья меня вот награждают. От имени Шакена Айманова, моего друга, Султана Ходжикова, Маджида Бегалина. Казахстан от Ташкента 18 километров. Мы в Казахстан ездили все время пить кумыс и покупать чемкенское пиво, лучшее пиво в Центральной Азии. Прямая трансляция, это вырежем. Для меня Казахстан был не в 18 километрах, он был внутри меня, потому что мы росли вместе, мы учились вместе в Москве, мы вместе пахали и создавали кино Центральной Азии. И иранские режиссеры, и китайские режиссеры на фестивалях мне говорили: вы правы, мы многому научились у кино Центральной Азии. Мы брали ключ к пониманию вашего народа, вашей степи, ваших гор, ваших садов. И этот ключ употребляли в иранский кинематограф, китайский кинематограф. Вот это лучшая награда для моих ребят, друзей, которые сегодня здравствуют. И я сегодня встретился с вашими аксакалами. Спасибо вашему народу. Это сильный народ, который в трудное время, в непростое время устраивает праздник для своего же народа и для других народов. Да здравствует Казахстан! Рахмат! Друзья, давайте еще раз проводим бурными аплодисментами Али Ака. Благодаря его речи сегодня не 18 километров разделяют границы Казахстана и Узбекистана, а, наверное, всего лишь 18 шагов. Шынымен де, достығымыз мәңгі болсын. Али Ака, шын жүректен сізді құттықтаймыз. Ну давайте еще раз, я не знаю. Такая вдохновляющая речь была. Да, очень, на самом деле, очень круто. И сегодня с уверенностью можно сказать, что Евразия, она несет свою миссию объединять творческие сердца, не так ли? Шынымен де, Халықаралық Еуразия кинофестивалінің тарихы 1998 жылдан бастау алады. Евразия. Первый международный кинофестиваль Алма-Аты 1998.
Я хотел бы поздравить Казахстан с таким событием и сказать, что для этого необходимо все-таки большое мужество, чтобы произвести такое мероприятие. Мы, кинематографисты-кочевники 20 века, должны продолжить то славное дело, которое начали наши предки в глубине веков. Создали уникальный суперэтнос. Возникла некая интеллектуально-духовная общность, особенно в области кинематографа. Я хочу сказать о том, что большая команда энтузиастов, любящих культуру, любящих духовность, сделала все возможное, чтобы этот праздник состоялся. Для меня вдвойне приятно получать эту награду у себя на родине, в Казахстане. Рахмет. Получивших признание зрителей на нашем кинопространстве, Шакен Айманов был и остается духовным и нравственным ориентиром для наших деятелей культуры, для всех, кто знал его. Тамаша, не деген тарихи кадрлар, шіркін. Еуразия халықаралық кинофестивалі жасасын делік, кәлеге қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді, құрметті ханымдар мен мырзалар, дәл қазір кезекті арнайы жүлденің иегерін аса құрметпен жариялаймыз. Все верно. Ну что ж, дамы и господа, для вручения спецпремии мы приглашаем на сцену актера и режиссера театра и кино, народного артиста Республики Казахстан Тунгушбая Жаманкулова. Қазақ өнерінің майталманы, саналы ғұмырын қазақ руханиятын арнаған Тұңғышбай ағамызға қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ал қазақ киносының дамуына қосқан үлесі үшін өте керемет номинация менің ойымша. Қазақ киносының дамуына қосқан үлесі үшін номинациясы бойынша арнайы жүлде иегері, мәдениеттанушы, мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат Мұхтарұлы Әуезов. Лайықты марапат. Аға келіңіз, төрлетіңіз. Ерекше қошеметімізді аямаймыз. Расымен де ерекше номинация қазақ киносының дамуына қосқан үлес үшін. Ағамыз зор үлес қосқаны анық, айқын. Бүгін лайықты марапатын алып жатыр. Ассалаумағалейкум. Төрлетіңіз. Ұлтымыздың намысы, асылдың сынығы, біздің ғасырымыздың кереметтей жалғыз ерде ерке туған, бөлек жаратылған ұлы Мұқаңның ұлына қолынан ұстап тұрып, мына сый-сияпатты беруді өзіме үлкен зор мәртебе санаймын. Құрмет қошеметіміз аямайық, кәнеке. Мұқаңдар дүниеге жалғыз келеді, ерте келмейді, 100 жылда, 1000 жылда бір келуі мүмкін. Міне сол асылдың сынығы Мұрат Мұхтарұлы, мына біздің өнерімізге үлкен еңбек сіңірген із қалдырған азаматымыз. Қолды құрамыз, басын де. Поздравляем вас, Мурат Мурза. Аға, айтарыңыз болса. Шынымды айтам, жүрегімдегі сезімім, мен шексіз қуаныштымын. Бұған енді сол негізі де бар, осындай сезімге. Өйткені біз сол кезде, мен келіп кеткен қонақта жолаушымын ғой, киноға да келіп кеткен жағдайым болған. Сонда келгенде, сонда бірақ жалпы еліміз үшін, ұлтымыз үшін өте жауапты кезең болған. Біз өзіміздің тарихымызбен және де болашағымызбен байланыс жасауға мақсат қойғанымыз, арман қойғанымыз алдымыздан сол іске айтты. Жоқтан бар жасауға сол әліміз, күшіміз жетеді, ынтымақты болсақ, бір-бірімізді таба білсек. Вот получилось, я прошу прощения, да, и понятие
углубленно идти вместе с коллегами. Для меня это обретенные коллеги, мир кино, те, кто был в мире кино, а идти вот на это установление связи времен, разорванной связи, гамлетовский вопрос, распалась времен связующая нить, не знаю, как ее восстановить. И вот восстановление нам далось, поскольку были встречные движения сердец нашего сознания. Это великий исторический урок, впереди еще немало испытаний, но мы однажды это доказали, как минимум однажды, и впереди еще большие достижения. Для меня это всегда будет, это награда, будет предметом моего особой гордости и человеческого счастья. Аман болайық, ынтымақты бола білейік. Еще раз мы вас поздравляем, Мурат Мырза, с победой, с наградой. И пусть все ваши слова, которые только что прозвучали, сбудутся. Көп рахмет, төрлетіңіздер. Марапатыңыз, лайықты марапатыңыз құтты болсын тағы да. Аңыз адамдар ғой, қос аңыз. Тарихи сәтке куә болдық. Құрметті меймандар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ел ағаларына алғыс білдіреміз тағы да. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, кинофестиваль аясында алыстан ат терлетіп келген кино майталмандары шеберлік дәріс өткізеді. Бұл жас киногерлер үшін керемет мүмкіндік екені рас. Да, также нынешний фестиваль включает в себя программу «Особое событие». Она представит ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров, включая фильмы «Юбиляры», фильмы «Открытие» и «Закрытие фестиваля». Я, Евразия өткен мен бүгіннің. Бүгін мен болашақтың басын қосар анық. Ал осындай игісте кинофестивальге ақпараттық қолдау көрсеткен серіктестерге алғыс білдіреміз. Ел арна, КТК, Егемен Казахстан, Деловой Казахстан, Казахстанская правда, Алматы Ахшамы, Вечерний Алматы, Эльдорадио, Новая газета Казахстан, Аргументы и факты Казахстан, Антенна, Международное информационное агентство dknews.kz, Орда.kz, новостной портал Экспресс.К, Казах 24.info ақпараттық сараптамалық сайты. И также киносайт кино.kz. Батыс пен шығыстың руханиятын жалғап, құлашын кеңге жайған дәстүрлі кинодуманың өтуі әрине үлкен мәртебе мен жауапкершілік. Ханымдар мен мырзалар, сахна төріне Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт вице-министрі Ержан Мәлікұлы Еркінбаев шақырамыз. Фестивальдің өткізілуіне тікелей қолдау білдірген мәдениет және спорт министрлігі әлбетте. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш, құрметті 16-шы халықаралық Еуразия фестивалінің қатысушылары мен қонақтары, қадірлі киносүйер қауым. Биыл 16-шы рет өткізіліп жатқан кинофестивальге Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі атынан қош келдіңіздер деуге рұқсат етіңіздер. 16 жыл ішінде бұл шара тек еліміздің кино саласына емес, алыс, жақын, шет елге белгілі өнер алаңына айналды. Қазіргі кезде кинофестиваль мәдениет пен өнерді ғана біріктіріп отырған жоқ, ол достас елдер арасында мәдени байланыстығы нығайтуға бағытталған шара. Фестиваль құрылғаннан бастап Қазақстан киноиндустриясындағы жаңа кеңістіктер ашылды. Бұл алаңда көрермен мен автор арасы жақындап, халықаралық ынтымақтастық дамып келеді. Dear honorable guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Culture and Sports of Republic of Kazakhstan, I would like to express my gratitude to the participants and guests of the 16th Eurasian Film Festival. Since this year, the government has set a goal to support creative industries. The film industry is definitely one of those sectors.
The film industry in Kazakhstan is growing rapidly, I should mention that. Our films, directors, actors, achieving worldwide recognition. Therefore, the Eurasian Film Festival is even more significant and meaningful today. I wish everyone a creative success and fruitful meeting during the festival. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники 16-го Международного Евразийского кинофестиваля, уважаемая моя дорогая мама, которая здесь присутствует, так принято говорить на киномероприятиях. Огромная благодарность за то, что уделяете внимание и присутствуете сегодня в этом зале. От имени Министерства культуры и спорта Республики Казахстан разрешите пожелать вам креативного, доброго настроения, творческих успехов и плодотворного дня. Спасибо. Спасибо вам большое. Көп рахмет, лебізіңізге алғыс білдіреміз, төрлетіңіз. Ал енді сахнада Ұлытау этно-рок тобы Махамбеттің күйі Жұмыр қылыш.
Қошеметтеріңіз Ұлытау тобы. Браво. Друзья, давайте еще раз поаплодируем Улутау. Мне кажется, Улутау уже ассоциируется с кинофестивалем Евразия. Кинофестиваль международный. Кинофестиваль Евразия – это в первую очередь созвучие творческих людей. Встречи, знакомства, создание новых безумных идей и пути их реализации – все это возможно на Международном кинофестивале Евразия, друзья. Благодарю. А стартует фестиваль с показа картины режиссера Сабита Курманбекова «Боран». Это фильм «Церемония открытия фестиваля». Через несколько минут мы приглашаем вас на премьеру. Да, друзья, это настоящая премьера, и ни в коем случае не упустите возможность увидеть эту картину. Я шынымен де бірнеше минуттан кейін бұл премьераны көретін боламыз. Ал дәл қазір сөз кезегі осы фильмнің режиссері Сәбит Құрманбековте. Сәбит мырза. Күтпеген секілді ағамыз. Келіңіз, төрлетіңіз. Премьера құтты болсын. Давайте поаплодируем, друзья. Ау, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сәлеметсіздер ме, өнер сүйер қауым, кино сүйер қауым. Бүгін расында бұл фестивальдің біздің барлықтарымызды құттықтайтыным, өзіміздің фестиваль, өзіміздің Алматымызға қайтып келгеніне. Сол, біріншіден министрлікке рахмет, кино орталыққа рахмет, сонымен осы фестивальға ұйымдастырған барлық азаматтарға шын жүректен рахметімізді айтамыз. Енді біз қобалжып тұрғаным, бұл фильмді осы бір жетінің ішінде ғана естідік осы фестивальді ашатынына. Сондықтан барлықтарымызды осы мейраммен құттықтайық. Осы Алматыға өзіміздің фестиваль қайтып келгеніне өзіміз үлкен бір сезімде тұрмыз. Добрый вечер, дорогие коллеги, добрый вечер, гости фестиваля, добрый вечер, Алмата. И мы рады, что фестиваль вернулся на свою, как говорится, свою малую родину, в Алмату. Она действительно, это наш фестиваль, это действительно, я рад, что я стою в этой великой сцене. Это мы стоим в храме, это центр нашей культуры, это центр нашего искусства. Здесь Кулеш Байсеитова пела, здесь вообще Ахмед Жубанов свои произведения ставил. Она была построена во время войны. И прямо в 1941 году сюда вошли артисты. И поэтому я себя как бы считаю счастливым человеком, что мой фильм покажут в стенах этого храма. Тағы да құттықтаймын сіздерді. Рахмет. Фестиваль табысты болсын. Рахмет, Сәбит мырза. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Это действительно великая честь показывать свою картину здесь, в этих стенах. Dear ladies and gentlemen, we have great opportunity to get familiar with the World Masterworks at the 16th International Film Festival. We wish you enjoy watching festival films. 16-шы халықаралық Еуразия кинофестивалін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Бұл мереке құтты болсын дегіміз келеді. Я шынымен де бұл үлкен мейрам. Кино әлемінде жүрген барша әріптестер, құтты болсын мейрам.